Ubang ajuong barabor. Bangaday ukor bariti. Kamram kasama kalong. Bangaday ban penne. Penskam. Ya katakan. Habang hima kaya tendu injingnya. Habang ibakraw. Barusin kiwan. Habdeng injingnya kibabon. Ngamla pan suset ina sentur. Lari ngamla pan susong kliti. Hemla kner ila kadamsti. Nakabanda pan pelet. Freeman Sing Sien. Haba kerjang dia. Yang jingnya day. Hima melim pat hima sora. Kalalong. Nadu kipuan dia imin bering. Nadu tak kipuan jok hima sauke. Lai lengdo. Kehiman pendengkong tu jong kajat penriu kasih. Kat kaba iyo penwat citip. Na kehima sauke. Lai lengdo lami. Kehima silong. Pat na kehima silong. Kebayar lami. Sa kehima melim. Pat kehima khairim. Benar. Gemah jom kene tidak kurang demi yai bayi Freeman Sing Sien. Umta mengifai siya benar gamde pagriti ke dosto. Kasora mata kasih kafai jam siya benar. Wan nagaliam jom kamariang ru. Kari jom uslap, kari jom kilo. Baru kebuan ini kasih kisaki ya kadur persisya jom kari sora. Nagaliam jom setiap komiti ngajak jom kebor. Magpapa bagi solam. Agamda kahima seorang ibu rakawai berkujuru yang tertinggi kesan jogi payeng Freeman Sing Sien. Mencisi yang pengawan ketika ia kebenaran berpensiun. Nagadang jogi si kelab haimam dia tendu ia guru jogi payeng ikut iki persa berkujuru yang diramba jogi kahima seorang. Menteri Sen Nakwa Nakade Kalenti Kabalai Kirong Nere Kepor jogi Maksya jogi Sim Keladai Ham Kirong Panikapor Jangas Kautan Pat Abang Semui Penduk Hakakapor Umus Rambah Hapok Himang Nangrangday Tang Usamla Naik Akapor Dia kan real Dia aji seluruh Benar besar Ini kekosor Gani kritik kustur Baik Kebaik tiang, kebaik kenap, bersyukur. Nama menong ini, kita ikan masuk asal. Nada yak beliau dibahaya kita kerja, beliau semenjauhan kita penong kesatuan, kita mesti kita penong kesat sambulan, kita penong kesing satu yang betul tak dia. Ini gua berkapan dari perasaan kita, kan persangka adalah banten roy, umday bukan satang itu senang. Beliau yang menang suatu pernah dari kan penroy dia. Berdua Islam tu ini kan, kenang mentua sambian, kenang mana ini. Nama ada kini balai kami don orang, kami dunam, nak tak tahu persan mentua. Domi penek, domi persa. Yang ini kita betul, plus sanjol dengan yang kita masuk. Yang lama ini tugas ni menpenang burung kado, yang pakai Freeman Sing Sien. Boblay na ibit Persiantino ay Shaladin akan lain po italit Urisaw yung Islam Bumenta. Pagkalong kaburang na sisya nagbentar himas seorang mengisau ko kumalakren na kalian ginong kren kene syakman. Dahil pernah Islam hadir kaliyo panle ikanin niyang garulkom katkum kariti.